Keseng United Democratic Party UDP Mawkyrwat Circle minta kesengi kalau yok ban pelong de ke general meeting hapok ke office terekam Mawkyrwat ha ke bapalat sepangut kinong Kyrshan ki parti beper ki lawan ban penyesok syaka UDP ban ajing Kyrshan yo ba Jeslan Roy nong sit ha kini ke election MDC ban wan. Kini kinong Kyrshan ki kentup kinong ilam na keseng Hspdp, Congress, NPP bat Trinamool Congress bat la pediang sengob hai ki do Vice President bat MLA ke Mawkyrwat uba Renekton El Tongkhar. Hakini kejingalang la don langru Presiden ke UDP Mawkyrwat Circle uba Shankor Nongsit, Kyrtong MDC na Mawkyrwat ba Jeslan Roy Nongsit bat kiwe-kiwe kinong kitkam ke UDP na kini kathan. Bon kimat ki bangina pentau ka manifesto harai ka por kam syasyu tang kawai ka banga kwa ban bo api ki nong tre jo ka parti gani gani ka jingkat parti ka jonga naduk ka mansem kuma bi i barne ki raya mentingi hadin balai job nadu asnem arjar khapra hadu mentai ila tre ya ka kam met ban mansem klam tengkai ban ilolong pa jo ka konstitusi kumbala keren di Rangbah, kibala wana ke parti NPP, kibala wana ke HSP, kibala wana Kongres, kiyo iya ke duksa baha. Ngadon ke jing angnot, bat la daw blay siya yang aro, bangan bot ya ke duksa ke ba mei la peni, baki kam kenong kiba yadbet, kalam kanong ke jing lek Shillong kmat, kalam kanong ke jing lek kelan, bat ngit kam, bangin train am ta jo pi pai ba, da ke jing kot. Parlok namar kita ngesno, kiai baro akira ban wan, day tang lamba ke jing rap lem ke jongpi. Namar kita ngebo ke jing shania, hapi ke nong trei ke berem, bat ke nong trei ke berang temai, ke berang penyesok segera ke dhon. Ngani tuai pi kat bangadang jam hakiri ke sengi, ban rong nak kawai ke senong, sekawai ke senong, nak kawai ke kentot, sekawai ke kentot. Ngala suyok mensim, namar ke jing wan di ke parlok banong, badu jas ngan Kyrshan no ipi. Haga ke kenti mentah. Ngam tandau persya yano ikini ki perai kandidat ke biale. Handrai ngadon la ke jong ke agenda, ngadon la ke jong ke jingtmu. Kum na mangan ai ke jing syakri ke dong kathan. Da ka bangin ya trailang baru emri. Lara pi mau ya ke history je ke Mawkyrwat. Nadu snam khat kendai spa nyopar. Hadu mentah meni. 4 don ke wi ke senjam. Haga ban ya trailang apa deng emri bedam disi. Bat kani ngala menong kalau wandra bon ki jing tko hagi jing trai kam tam hagi kam development nyadon ki jing angno badal ki pai ba ki penjob hagi ke kenti menta kin sepet ka don am ki jing per haba ya trai lang emre bedem disi bat hak por ba ya persya emre bedem disi ngak community ba ki sansnem ki barwan kin long ki snem ki bakodor nak benta ka ke dong ka than hak bangin yo ban ai ke jing syakri ke bapakatam parlok nas dap tang de jing songo kidan ke Rangbah ke bala phone nga bat ke bala ai ye ke jing advice lane ke jing ai jumut hak ba kumnungin ya hak bangin try ke kampanye ba bat haduk mentang pediang subha ye ke jing ai jumut yung pi la don na pedeng jo pi ke bi ke jing tkok junga hak perkhat perdany hak yat ke yang ngalong welcome naga bantang ke jing ai jumut jupi kenang bangala penong breu basuto haga bangan ai ke jing syakri ladau nong tau pli gala lane lare ki pai ba ki bet ban penjob yang haga kenti ngap net mo ini pelong no ke ngap net ta nakaliang jonga iba redaktor lendo tongkhar balong walking president joka parti UDP haga state Meghalaya ngayen ban pediang da ke basno da ke basno borong ya pi baro ki parlok ki matmai ki bapenyeso batngi hak parti UDP nado mentagasngi batum juru nang tajo pi ki balai don lepa batngi hakini ki katok katne tayo katok de pelai mesua ki pediang sobha batngi penitu paiba ha pi ki paiba baro jo ke Mawkyrwat konstitusi ya pi ki kmat ki badan mentabat ni hangne ki balawan bat ki balarai ki balakut jumut bat Kyrshan no ka parti UDP nado mentah kadakan disi saya sempat kubulai sibon kubulai serngo bat ngai kubulai nam tajo pi baro ki parlo be bat saya sen ni perkemal bat dalong markat jo hak kajing yadon hak parti UDP bat ki bare merpat mai mentah ngilai khalang kajo ngelong markat jo bar khoi tongin ai ki thapti bar khoi ta kajing men naga pata kare si